حمام، عايز اشتري حمام، عندي نوتي بتبيض، دكورة بتطير، كل حاجة عندي. يلا كده يلا. ايه ده؟ اهو معلم بيبيع حمام. بقول لك ايه، انا عايز دايه بتبيض وجيب لي زغاليل كتير وحلوه، فاهم؟ وبيطلع على طول بعد اذنك. حاضر يا حبيبي، هشوف لك حاجة حلوة. وربنا يضحك عليه واديله زغلول. زغلول من اللي طالعيني، واقول له انتايه وبيديله وخلاص. استنى يا حبيبي، استنى هجيب لك اهو. بعد اذنكم يا رجاله، عايزين زغلول من عندكم. ايوه ده زغلول، اروح ادول. امسك يا صاحبي، دي انتايه بتبيض، لو ما بضتش ما تجيبهاش عشان ما مش عندي ترجيه. هات يا عمو. بس هو اجنبي وعنده شعر اصفر من فوق ليه؟ وانت مش عامل له استشوار؟ يا حبيبي ده شعره اجنبي، لا جاي من بلاد بره، يعني ده ب20,000 جنيه. انا ممكن بس اديلك ب200 جنيه بس. شفت دي؟ صدفه دي. لو عايز تاني عندي حمام شغال بيبيض كل حاجه. ماشي يا عمو، انا هاخده اشوفه، لو باضت وجابت لي شغالين امين، ما باضتش ارجع لك تاني بقى. ايوه كده نصبت على الواد. يا رب بقى يجي يشتري مني حمام تاني، في زغلول تاني هوزعهوله كده. ايه ما باضش يعني يا عمنا؟ اللي تاني انت مديهاني تلاقي الزغلول، واحد شافها لي وكشف لي عليها وقال لي زغلول ما بيبيضش. شوف لي حل. يا حبيبي انا قلت لك ماليش ترجيع، ماليش فيه بقى. طلع زغلول ذكر مش عارف ايه، ماليش فيه، مفيش ترجيع يا حماد. يا بقى كده انا نصابه يا ابني، نصابه يا معفن يا وشك. مش عايزه، انا مش عايزه. عايز رجعهولي. والله العظيم ما هرجع على حاجه، مش هرجع على حد. اديته زغلول يكبر عنده ويبدله.